Nyakura mogijuang wichi thotha nyama bene wabido kae kawaluni achiel kachiel. Koro nyaka sani wayango kar kae ni nitiere weche mathoth mabende bido katimore e sechegi mago ma pacho ka koro ikore ne ng'anyo mabende igeno kanyo dhi bedo odiochieng' makiny ne kweth matindo. Ogai maduong' bura mar ODM Raila Odinga oikoni jo Kenya duto ni kod ratiro mano mar bago ng'anyo kamoro amora pacho kae kamak mana ni gitime kaluwore kod chike manitiere. Magino koni nitiere ratiro mar obila chiwo arita makare ne jong'anyo kendo bet kicha mano mar gayo timbe monj kod njore madidek timore seche mag ng'anyo. Odinga ne oloso kanyo mano kano osiro lwedo gi gavana mano ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Kwa hivyo kama watu wanataka kufanya maandamano, sheria nasema kwanza unampatia serikali notisi. Ati sisi tunataka kufanya maandamano siku fulani. Tutafanya maandamano kutoka hapa mpaka hapa. Mnakubaliana? Alafu polisi kazi yao ni kwenda kulinda nchi, kulinda wale ambao wanaandamana na kuhakikisha kwamba wasiharibu mali ya watu wengine. Tunakubaliana ya kwamba itafanyika kutoka saa hii mpaka saa hii, kutoka hapa mpaka hapa. Hivyo ndio inafanyika katika nchi zote. Kwa hivyo tunawaambia wale ambao kwamba ni mapolisi, anayetaka kuandamana aandamane, lakini aweze kuhakikisha amelindwa. Na yule ambaye kwamba anayeandamana, ukumbuke ya kwa kuna haki ya mwenzako yule anayeandamana na wewe, na yule ambaye kwamba hana uwezo wa kuandamana lakini ni lazima aweze kuheshimu maoni yako.